Sane mangkin tinjapang titiang acara sane kaping kalih inggih punika masa tua oleh Kadek Cynthia Dwi Wahyuni sane pinaka mahasiswa saking Prodi Pendidikan Sastra Agama lan Bahasa Bali semester 4. Ing rainane mangkin jagi maktayang satwa sane mamurde I Belok. Majeng ring Kadek Cynthia galah preside kaatur. Om Swastiastu. Inggih suksema anugalah ibu majeng ring pesikian titian ring galah sane becik puniki titian Kadek Cynthia Dwi Wahyuni saking Prodi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali semester 4 kelas A. Pacang fakta yang satu sandi memurden I Belok. Ring biar saya ada koni ketuturan satu ada I Belok. Napi mawinan ia ada nina I Belok. Sawire sebilang kesama dusing tanya naik kelas. Sebilang man rapot ni setade man lawar barat uning lawar barat. Ainggih, endo anak sesenggakan nggih. Keceritayan sane bangkit memene I Belok repot kone metanding canang lakar ngodalin mani disanggahne. Jani memene I Belok ngideh tulung kone teken I Belok lakar orene meliang bebek kepeken. Kene memene I Belok ngomong, Neng, mai je malu neng. Teke lantas I Belok nyajak. Apa ada me? Neng, belian je meme bebek kepeken. Dua ngukun alih ane gede, tur ane moko. Gitu pebesen memene I Belok. Oh nah me. Ya, lantas I Belok kepeken beli bebek. Isubani nak dipeken. Kipa kaje kelot kangen kau paling peliharnya I Belok. Santukan liu ada dagang itu, ada dagang jaje, ada dagang canang, ada dagang diuk, dagang baju, dagang jukut. Beh, jag bingung artinya I Belok. Santukan dusen tinggalin ada dagang bebek gitu. Nah, jadi ia nyeledet kemu ke bucu kelot kangen ditu dagang bebeknya mepunduh ngajak dagang siape. Kemu lantas jani I Belok nyajak belanja saut dagang bebeknya. Ye, numpas napi Gus? Yang beli bebek aneh gede, tur aneh moko, kude beli Gus. Dua ukun ne pipis 100. Begitu, aliange kone I Belok bebek bandagang bebeke. Gus, bebek aneh aukun aji petang dasar tali Gus nge. Sube bange bebek megedi lantas nggalang I Belok. Nah, makin tiang metaken majeng ring semeton sareng sami. I Belok beli bebek dua ukun. Ane aukun aji petang dasa tali. Pipis nih 100 puin anda susuk nih semeton. Aye, tepuk tangan dumun. Kelis yang satu mejalan kone I Belok mulai mejalan mulai ngelewatin iya tukan linggah. Iya nih ening merasa teken awang nih suba belus kaput peluh
makita iblok ngelangi itu ngegalang iya buka baju macebur iblok ke tukade jabdes asan bangkian sor iye ini tending yehe dini masuluh gedang asani bemekelo iblok ngelangi makita masih iya ngayang bebek nih jemake lantas bebek nih tur buka ke penegulan nih ber gek keto bebek nih iblok mekebar tur ngambang dia he cegedegat ini iblok ninggalin bebek nih ngambang laut iya ngomong gini aduh uluk-uluk ke tiang teken dagang bebek bangun do deh pesekenin bebek aneh gede tur aneh banget nih cek bebek buyung tiang bangun oh iblok ngomong bang gedeg atine kalai nu bebek nih ditukar dengan dianyut menjalan lantas iya mulai di tengah jalan ada carang kayu di lantas sepak ke carang kayu nih nganti batis nih iblok megede lis yang satu neket koni jani iblok cuma nih sambil langit ketenjak iya berjalan memene iblok terkejut ninggalin iblok ketenjak batis nih kapur gede ben misi tu sing ngabebek kade nange iblok kena begal utawi kena copet kene memene iblok metakon imi cening belok kenapa neneng batis kapur gede berjalan tenjak ijo bebeke kena begal kena copet gitu memene iblok metakon saut lantas iblok pusing me duni tiang nebukin carang kaku itu di jalan endo bakat sepak metadu badis di tiang me saut memene iblok imi tong blok subagede ganti bayang ceningin ada carang kayu teh sepak toleh badis kapur gede ijo bebek memene saud kata sebuin iblok bebeke bemekabar me ditukade duni blok ini tiang teken dagang bebeke me beamonto pesekenin tiang bebek aneh gede bebek aneh bat bebek puyung tiang banget ngambang iya di dori me ingang pesaut nih iblok gedeg atin memene iblok dong melah ganti pan cening ijo dogen peluasang cening bebek anak mula bisa ngambang di tukade dong kene bercening timpal pada masuk cening itu melayangan dong dewa ratu ada kene tianglah pianak blok pesan keto memene iblok mesel-selan yang melah pianak buka iblok semton sareng sami sapunang parisolah kadi iblok mayus masuk mayus melajah penadine ieu tuh sing nawang apa aing ge watah asapunika sani preside aturan titian ngabedapak neng teng tulut satu bawa enggal subur kelungkung semarepura kirang langkung nunas ampura tidiang sinem anduk ngaturang para mesanti om santi om suksema inggih suksema aturang titiang majang ring kadek Sintia titiang nunas majang ide dane sareng sami ijen apresiasi